ka jingjit ye kinong mi khmat paiba se ying dorbar Lok Sabha gari kala nang hajan bat kinong ilam jong seng Kongres hari kasi jantia lane ka Shillong Parliamentary Constituency kila nang penkre ban pentikna baw kurtong jong seng Kongres undehi UMP wa menta kata Uma Vincent H. Pala hak bagi MLA jong seng Kongres naribhoy kila bu biang ye kijing kerpat ye kipaiba ban kersan biang ya Uma Vincent H. Pala hakene election ka ban salong no shan hakene ki khendiat singi da ka pen kan mau sya kipaiba badai tangga sang Kongres hari India ke perkhat nak bentai ki ritpaj hapok kari bat kedang de ke kamram jong ki pajba hari kasi jentia ban phak biang yo Uma Vincent H. Pala saying dorbar Lok Sabha jong kari ni kit bok kit riang iru nomor ba ngimla ban len mar kum MP kaliang de sang Kongres ma ihi ban yang ban yukon ye kenika kene kenti ke pemata tingi ai ye jingker khu kur do i ban ni kerman skam bau bleun ai hi ke bor benang laban sekri ban inyo ya ke jengjap ban ni khot ni werro akan ke por di pai ba nam ta ban ai ke jingkesan kemudian jong iyo ne orang ba Uma Vincent H. Pala wadon ke mesim ba ban sekri harin kat ke jinge trelang ban unyo nongelam Rahul Gandhi nongelam apa kari ke jong itu bahadel hi dehi ke parti Kongres ke perkhat nam ta urit pai teka dehi ke duty jonga bat jong pi ban beteng ban pha Uma Vincent Pala kum UMP ila tresitom hakane ka meeting kane ka program ru tengi kermen skam mo pai ba ausnu thu ka e ka connection hapdeng ka jala Meghalaya bat ka Delhi lengba UMP ujongi tangki ne kubli